Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chawa voin hi July ni riat ane har satna engenge mo wangin news kan ron siam hlai theilowa tuna tangchuan pathian zara regular jokin news ron update thei kan bai sai to ane khovel hunin herdang lamzel kara breaking news lian tak tak mai hawma tuntuma hian global roundup kan nei don ane Israel chuan Hamas hotane na in ka haina thuthlung ceasefire han boipui mek lain Palestine ho Mahmuna Gaza te West Bank ka tele Anthenom Hezbollah ho in khorna Lebanon ramchunga te natak takin hancha chunjom zela inrem na thuthlung tia han soimek lain Israel sipai ten Gaza operation hanei na nimin khan nikhat thil thua Palestinian mi zadon mai nunna anchan leta ane Palestine Authority te chuan Khanis le ache vela Israel sipai ten operation hlom tak tak mai hanon naya hetianga ni min lampanga air strike anei na hian nuna chan zat hi voin thleng hian hanpung chhozela voin chun darsom panhi thleng khan Khanis sa baipui thak na hian Palestine mi somkwale pangalai mai nunan chan towa United Nations le European Union te chu Israelin Gaza hetianga mipui te tana hlom taka air strike le operation hlom tak tak akal pui te chu ti top turin na takin hannorani ti hanpuang bok ane hei baka hian Gaza hospital a thunai tu ten han soidan chuan Palestinian mi somkwale pangai nunna anchan to ti hi confirm ania mase chan chuana thome kania building gym nuetang te chan chua kim hani huna chuan nunna chan zat hi za ain han tamdai jok turangai ani tin thu chua an siam bok ane hei baka hian Gaza chimlam panga Nasser hospital atanga report nan pek dan chuan Israel sipai te hian Khanis sa Al-Mawasi area beipui thak na hi handon kalpuya Israel sipai te chetna wanga nunna chan zat hi anpung chhozela pasari lai mai nunna han chan belle toni tin report an nei bok ane hetianga IDF te han chet mek lai hian Washington DC lampanga President Donald Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te US Vice President JD Vance ten atum hina tan White House sa Nizan Khan meeting poimo tak mai han nei lea he meeting a Benjamin Netanyahu thu sai hian Hamas ho te adeng na hlea inrem na thuthlung po na satakin hong han ring bok ane Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan in biakna hian kan mit te anman jongjong chua zalen tumna lam kan ngai poimo berani hatia kan sipai huaisan tak tak ta chuan thakhat po thla tham lovin mitang chua zalen ani theina tur hian na takin hanor chunjom zela zion fapa thatak tak ten vandoi thak takin nunna han channa he bai pui thak na le malak na hian kan thil tum chu tun thleng hian kan chiang ani ati Netanyahu chuan Gaza Israel thiltum jongjong chu ti hlotlin vek antumani ti asoi war hlea Hamas hoin han thren jongjong athile adam te po an zawain chan chua vek hi kan thiltumania Hamas sipai jongjong te noibo vek le Hamas rorel na thria dar chu kan thiltumania hei baka hian Gaza chu Israel tan hlom hani to lo nan theito pin ma kan la donani hatibok President Trump te Vice President JD Vance te Prime Minister Benjamin Netanyahu te White House sa hanin biakna chungchanga hian The Times of Israel in report an pek dan chuan Donald Trump masa inrem na thuthlung han lo siam to Abraham Accord an ti chu Soilan non le niin Iran laka Israel le US in beipui thak na han lo nei to te chuan inrem na thuthlung lo siam to Abraham Accord huam chin ti zona tan thil tangkai takani ti an soilanga Netanyahu chuan hunram chang hain hong meka chuta chuan chak takin na kan thok me kani tin asoi lang bok hetianga Prime Minister Benjamin Netanyahu an thucha asoi nu loka hian Hamas lamatangin thuchua hanon neita The Times of Israel chuan report an pek danin Prime Minister Benjamin Netanyahu an Gaza miman jongjong te chowek durle Hamas te in pea in surrender tura norna natak mai thucha asoi nuwa hian Hamas chuan psychological defeat lantirna hania hei hi ground na thil theng tak tak ne na thilin millo tak le in person takane antia Israel hian sipai chakna manga mi hren te chan chua hi antum lo hrim shima chu tundin muna chuan thil theilo ani ti hi Israel sipai te chuan an hre chiang towa chu tiang bok chuan Israel kuta kanin pek na hi thilom theilo top le
thil ti theilo hul hual ani boka Israel hian du thlan tur dang hanei tolawa sipai thachakna mangin amitang te a chan chuak theilo ani ti a hrechiang to boka ti chuan du thlan tur an nei chu keini nena inrem na siam chau hi hania Gaza hi Israel kuta engtika ma ain pedon lo tin thu chua anon siam ta ane Doha ceasefire agreement le hostage release deal chungchanga imbiak na kalpui tumme kania Al Jazeera in report an pek dan chuan Hamas hote ngaya thachia lawa achan chu President Donald Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ten meeting anaina hian Gaza in dona zo fel ani nuwa Gazom zui zel dan tur chungchang te soi ho na hanaya heiwang hian Palestinian Hamas te chuan in biak na do kana tanga kalbo mai hi andu mai thaini tin voin lama hian update nan nei bok ane hetiang ani mek lai hian The Times of Israel report an pek dan chuan Israel chuan West Bank ka Palestinian ho ramlua chin chunga Israel laka poi khoi tuma firfiek polte hindin thar tum hanom nian hriat awangin West Bank hian Israel sipai te engemaza tan luta Palestinian firfiek pol nian hriat mi som pakhat vel lai mai chu anman ni in Israel sipai ta chuan han puanga hetianga thilathan na mun hi mun khat chawani lawa IDF ta chuan West Bank ka janin khopui bulloka firfiek pol pakhat anmana hepa hian alia mun khopuya firfiek pol network pakhat din atum ni in han soibok ane ti chuan West Bank a tho hian Israel sipai ta chuan firfiek pol ninge yan hriat ral thuam paruklai mai keng mi pali hanman boka Israel sipai ten janin khopuile a che vel huala hetianga han bai thutawang hian poi khoi tum firfiek pol te kutatang hian ral thuam le inbiak pon man ruat than khat te hanman sakboka heibaka hian Jerusalem khopui chimlam panga Israel settlement anti edzaiona firfiek a chet na thil thleng thren khatawangin Israel sipai ten handap chuaka heta hian firfiek pol ninga ya hriat mi paruk man ani bok ane hei hi nimin le nizan te tukin lam thlenga Israel sipai ta chet na West Bank lampanga an malak na ania West Bank le Jerusalem khopui chim lampanga han man jongjong hi han vain mi som pakhat anita ane inka haina le mitang in thlengton na chungchang hi atoi kin thayang in han soidonila Doha le Washington a in biak na hi kalpui me kania Nimin July ni riata tangkhan Qatara inka hai chungchang soiho na hun chu tran hanilea US Egypt le Qatar tanga mediator ta chuan inrem lo na thil than khat lom ta chu ti tlem tumin man lamek ni in soi hania abik takin Israel in Gaza sipai alada chunjom zel chu Hamas hotene na hanin rem lo na lian ber pakhat ania nisom ruk chung in dona chol sana mitang in thlengton tura rotna jinga atamjok chu pom hani deu vek to ane US Special Envoy Steve Witkoff kai hroina hnuaya hedil chungchang hi soi ho ania Reuters chuan hroitu te in biakna diplomatic lama mason no ma se Israel in Gaza beipui thak na achunjom zela voin thleng hian Gaza in dona chu chunjom malani zela Israel sipai te chuak turin Hamas in han phuta Israel hian chu apom thailonin hathriata thuk taka US in rol na mitang in thlengton na le in dona top san lailoka in ka haina thuthlung siam tura malak na kalme ka hian har sanalian ber chu Israel sipai te Gaza dalu bel anla ni zela in dona lian tak mai la thleng chunjom zel hini antibok The Times of Israel in an report dan chuan tun thleng hian minung somvel Hamas hota hian hanla kola mithiruang som pariat vel hanla hreng boka chungjong ta chu Israel kutaron hlana Palestine mitang hengemazat chua zalen te humanitarian aid lampang Gaza mi puite tranpuina tur UN kai hroina hnuaya kalpui tur te po pomfel hani vek toa ti chuan an mutan chu Israel sipai Gaza tangalak chua hi hanita hane Israel hian tuntumin dona han thil tumle han golber chu Israel tana har sanalian tak ron siam thin tu an che vela firfiak polte nuai chimi ania heiwang hian Gaza tanga sipai lak chua po hi Israel hian apom mai theilo ni in harriat boka heibaka hian Lebanon in khwar Hezbollah firfiak polte po chele theitolo tura Israel hian siam hadu bera heiwang hian nizan lama po khan IDF 10 Lebanon chimlampang Israel den hanin rina hnai via drone strike anaya hetianga Lebanon IDF te hanwachet na hi Sidon chimlampang balie khopuya ania Israel intelligence ten hanlo chuyu lukhleni in harriata IDF te hian an target nan hlalawa
Bad Region Division Nuayom Zarani Luibiela Hezbollah gunman ho commander near Shriat Hussein Ali Muzir chu drone strike manghian kara chuanglai thani tin IDF te hian thuchua hansiam bok ane Lebanon Hezbollah firfiak poltanen hian Israel chuan inrem na thuthlung halosiam toa mase chu inrem na chu Hussein Ali Muzir kai khroinan huaya hian Hezbollah firfiak polta chuan an bo chia Lebanon atangin Israel am hoin rocket andon ka chua tam tak chu akai khroinan huayom Hezbollah ho thilti ania heiba ka hian helai belvelom Hezbollah firfiak polte ral thuamom khauchi artillery chi rang anti chet sakto te toy thar le tundin le tumin malame kani ti IDF ta chuan an soiboka hei hi Israel le Lebanon in kara inrem na thuthlung bo chet na langsar takani tin IDF ta chuan beipui thak na hi han kalpui ta ni ti an puang bok ane hetianga indona le buaina kalchhomek kara hian US foreign policy wangin ramthren khatten harsat na hantok meka President Donald Trump chuan ramthren khatlaka chia tarif sangjok laturin ruam manna hasiam leta hei hi August ni khatatanga kalpui tran turin ruam man ania India ramatanga passenger phur lir theitele thlona chihrang te light truck hanti tele automobile part thren khatte tangin chia tarif jasom ni pangain ti pun hani donani ti hapuanga mase hemi chungchanga hian India chuan ngoi achu tamai biklawa US laka hian chanle na tur chia sangjok la kani donani ti anpong vetarup mai hane India media the Hindu in report tanpek dan chuan India sarkar chuan World Trade Organization WTO nena US in tarif sangjok India lakatanga lak atuma wang hian a chanle na tan India chuan US dollar makta duai jasari somni palivel zat chu US lakatang hian chia sangjok lak atumani ti apuanga America hian World Trade Organization khriat puina sumdon na konga inrem na thuthlung kanlo nei to chu abo chiani hati India le US hian mini trade deal siam tumin manlame ka inbiak na po kalpui me kania India yo palai negotiation team 10 US andron chuasan nuloka Ministry of Commerce and Industry Special Secretary Rajesh Agarwal chuan hethu hi WTO hian hriat tirin hapongjar juita hane the Hindu in report an pek dan chuan hei chau hi India in achanle na tur hani melowa achan chu US hian India bungrola katangin tarif sangjok ala chunjom taktakani chuan India hian a main proposal pakhat alo nei towa WTO World Trade Organization nena hian alo then to boka chungtene na belkhom chuan India in US laka chanle na tur tarif sangjok alak tur hi US dollar kluk le dingon khat point pakwa pakhat atling donani tin han report bok ane US in India laka tarif sangjok la katum hi hati fulo mai thaya achan chu khovela mipui tamna mun India hi khoiram point insum don ton pui hanchake memania mase chu tianga insum don ton na tiboi tura President Donald Trump an chia sangjok la tura thutluk na asiam sakawang hian India chuan ngoi achu arinom lawa India in a chanlet na hei na jok po anatok zel thayani tin han report bok ane tichuan tun naya geopolitics in thak danglam na satak mai chuan India po aron hong veta ane heti meklai hian President Donald Trump chuan Russia le Ukraine indona chungchanga Utran asiama ama thutluk na le ngai dan halo nei jongjong chu aletling thokin hasiam ta hanidau bermaya Kiev nena ral thuam manga tranpuina te ti to pani thu apuana tanga nikhat aral chautia President Trump chuan Ukraine nena ral thuam manga tranpuina chu pek chhun zom ani donani ti apong juita Russia laka atrul huna hrek na pek chhun zom ha lani thaina turin in buat sai turin hriat tirna order hati chuak zui bok Russia in mipui te abai zui vak vaka khopui chunga bomhlom tak tak mai te athak zui tak zelawangin Ukraine President Volodymyr Zelensky le Donald Trump ten in biak na hanaita heta hian defensive weapons lampang anmamoni ti Ukraine President hian ashrila mipui tele anvan boruak te ven him ani thaina turin Patriot missile system chu anmamo lianberani thu hariat tirboka tichuan heminua hian President Trump chuan Ukraine chungchanga adin na chu athak thlengani ti soin US chuan nireilo ta hnuwa khifa ralthum tamjok thon angai dona abik takin hinven himna lampang defensive weapon lampang athon angai dona ni ti asreilanga media tenhena hei hi kanti ngaya
an ma ni an in ven thei angai ani tuna chuan na sa takin an vo mek ani ral thuam hlom then khat kan thon bel don ani chuba ka chuan defensive weapon hi apoi mo ber hani don ani ati live minin report an pek dan chuan President Trump hian Biden hunlaya ral thuam manga tran puina tur ruam man na lom to sabak ka Trump hian ral thuam thajok dangpo thon bel arem ti don ani ti han report ta US Defense Department chuan President Trump kai hroina hnuaya hian Ukraine nena inven na ral thuam defensive weapon chi rang an thon bel don ani ti an puanga Ukraine mi puite thamuanga hanom theina turle inrem na siam tura malak na chu kalpui chun zom halani renga Ukraine mi puite ven him ani theina turin President thupe kangin Pentagon chu ati thayang ang ti turin ain pe ani tin thuchua an siam bok ane ti chon ni jan rai lampanga khan Ukraine media Ukraine's ka pravdain report an pek dan chuan US Department of Defense chuan Ukraine nena defensive weapon chi rang te ape chun zom le tran tamek kani ti han reporta Pentagon thupuang tu Sean Parnell point President Trump thupe kangin Department of Defense chuan Ukraine rama inven na ral thuam dang thon bel mekania hei hi Ukraine chu amale ma ha inven theina turati ania chuti rol chuan remnang het tak siam turle in thanarap thak tak ti to pani thainan na kan thok mekani ati media tam tak ta chuan Europe le US hian Russia daudala tho hona thajok nei antum don in han hriat thu han soiloma achan chu hetianga US in thutluk na thar hanai hnuloka hian President Trump chuan US le European Union te in sum don ton na chungchanga harsat na le buaina kan nei ta chu huntia ma top don trepa inrem na thatak mai kan nei thaita European Union hroi tu te Ursula von der Leyen le atho pui ram hroi tu ro pui tak tak te han chunga kalom hlea hetianga kanin kara in mu thiam lo na le buaina te chin fel anita hi thillomom tak le duam takane hatia ajiasun report an pek dan chuan President Trump alolan tiratang khan European Union tenen in mu thiam lo na le in chal tauna hanei deu ranga masetuna hian US chuan Ukraine nena tranpuina tamjok te turin thutluk na asiama heti role hian European Union tenena han buaina chu chinfelani thu President Trump chuan apuang boka hei hi thilthleng role pal nin a hriat lawa rom hana fel tak nuaya thilti nin halangani antibok media ten uluk taka hanjir chian na henge maza thichu ronthleng dik zui hawam nual maya chuwang chuan Russia daudal hian European Union te US te NATO te hi an thokho thaidon emti chu lothir phot maiteng ole kan thutlang komna tan Myanmar zofa te in kana le in ti boina chungchang hi report petura ngen na tam tak kan donga ma se hemi chungchang hi report wak kan tum lawa tuntruma hian toy te in kan thlir na te han soilang lok teang tunge diklo jok ti zona po kan dong nuala an diklo ve ni ti hi kan mudana niya diklo na hanai ve a dikna po hanai ve boka tuna chuan triau rala in kana chau ni lowin huam zau jok le lian jok a buaina ain mungin hain tran mek ati thayome atoi jongin han soifia taila chin state chunga hian hlom ni lian tak main kanunau chin state ta cheng te hi hanin thrang phoka Chinland Council CC hanti tele Chin Brotherhood CB hanti te hania chuan chiang taka hain tirchu nambil pani falam le hualngo boina nga soi hi adik theilovin hriat ane maniloka kanram rin hai waya in kap tekha CC hnuaya sipai peng pakhat le CB hnuaya sipai peng pakhat te hania chuan boina huam zau le lian jok a hring chok mek ane Myanmar lama kan unau te hian an media ranga on lambik le tran lambik nein thu chua tam tak anaya chuan trong language chungchang te ethnicity le thildanga buaina lian tak omangin hatilanga chuan mizo mi puite po minbum na salein hriat boka ani na diktaka chuan ram region in chu na hanidau berin lang ani an history han thirle tin dik anin ti ve a chu an pompui thai ve boka lelamin Burma sipai an chua wangin sarkaranga function mumal deu zirnale medical lampang tele thilchi ranga inrel bolna te kalpui thai turin inrom manna hanaya alelamin kanpi pu te tranga kanramani tin hantran chan boka hantran chan zona hi chuan dikna chin hanai ve a masen diklona ve pomin hanin phaniam ve ni lo chuan
unaw in kara in dona hian tu ma chak jok om theilowa kum khua in melmak na anin kara atheng thaya ti chon tuna hian buaina le control theilo atheng tran ani ta deuh bera hei hi apoi ti pialam hani ringot maya Chinland Council Noyami HPO CDF le Chin Brotherhood Noyami CNO CNDF buaina chu tlemin hadai khreta ti chona bu pui pakhat jok CC Noyom CNF CNF tia khan soi thin ta chu hanron langveta kha khan buaina alian don ta ti signal chiang tak apenin hriata ti chon Chin state chunga chipeng rang te lom nia hanin trender na polian tak tak mai pani thuang nia kal chu ine pangdawin halang taber maya chu Chinland Council CC Noya chipeng rang le nampeng rang sipai in lom khom na mun hania ti chon Chin Brotherhood CB hanom lea in tia deuh thuakin chipeng rang te hemin Noya hian hanom vele boka chung polian tak tak pani te inep nalian tak chu athengang ti tuna chuan hlom tak anita ane Myanmar lama kan unaw thren khatten thun thedar tam taka hian site lam han nei vek boka chu wangin he buaina hi chibil chungchang te trong chungchang te le thildang mo puwa lelamin thun thedar hi hadik perlawa anmani thiam changjok ni tuma thu thedar an nga wangin mizo mi puite diglo takin min influence ni in hariat tabera anthuron chua jongjong hi oi vek chinilawa social media po soizui vak hi thilfu ber hanilo ane Myanmar military coup hathian tiratang khan Rainbow Mizo Channel chuan uluk takin focus in kan lo zir chiang towa kan unaw ta tin tranpuina chi rang po trumtam tak kan lo khon to ane hei wang hian an history po thui tak country military coup hathian nuwa chipeng in kara har sat na hanai jongjong po hriat enge mazat chu kan nei boka mase jongjong chu tuna hian soi chua vek arem lawa Bauruak thalo le sensitive tak nuaya hanom meka ti chon social media kan thu hriat te kan ngai dan te lo thedar chiam hi ahun berlo ane mizo ta chuan kan du pui ber chu chin unaw te hi an vain inrem takanom hi hania chu inrem na hanai theina tur chuan social media lama hian ngoi chuila a thein an tan tong traina hun I mangjo kangu tin Myanmar chin unaw te po YouTube le social media kan thu chua dengkhong tak te titopin he buaina chingfel tura in biak na do kan kilngam tur khopa in phan hiam turin kan ngen chau ane